ke Giant Hills Autonomous District Council hakas ngi ba ajung katayo kala berthen ban le da ka Tyngeh bat ban penchitom yaki bale Benami bat kumjuru yaki Jylla ki ba Khaïï pateng bat ba wan tribal la klam ki kot kisla ki ba biang hapo uput usam jong ka council. Ka JHADC kala shem ye kani karai na ka Jylla ka bala penlong da u executive member ba kmi ye katuna trade but taxation uma winning ji sungo bat kinu yalam shnong ka jawai. Uni executive member ula lum ye kani ka Jylla halor ka jingsham ba ka council kala du e ye bon ba ka khajana na ka trading license ka non-tribal employees service license professional tax bat kumjuru na ki brio ki bale Benami habaro artli ki district ka east but west Giant Hills. Uni executive member upen pau bada ka jinga lang jang ke wahe shnong ki balong ki breu bahajan tam jang ka council lala banyarap ka council ban lap ki breu ki bale Benami bat ki Jylla ki bapenya ka Khaïï pateng bat batre bala klemkot klemsra la ban kedau hangni ba ka JHADC kala penjalan hadu lai tarik ujuleu yaki Jylla bakin penthamai no eki trading license namar ka jingtrai kam ka hukum khangdam banya khun ka khlam COVID-19 ki wahe shnong ki balawan ya shimbanta hakani ka Jylla ki kentup ya uma edi stone shala wahe shnong ya musyang uma LD lakyang wahe shnong lat thalabo uma perkhat shala wahe shnong mukerdum uma Albert T Gatpo wahe shnong Caroline Colony bat uma RW store wahe shnong Lom Soyung New Hill nakaliang ki wahe shnong kila pen pau ba ki kloy bat ai ka jinga lang bat ka council hendrei kila kenno pan ba ka dei hi ka council ka balek klet ki wahe shnong ka bawan ra e ka jingjel ki kam Khaïï Be-aiñ bat ki Jylla ki batrei klem kot klemsla harilum chantia barok kawai Demete jinga to ogni ge professional tax Iba ka kam ga an yung iwa unu nong chong ya po gani ga area ko hapo po council o am yung jingmi ga jingkamai ko cross ga sanpawa jar to am kam obtain yung gani ga professional tax na office ka kam career ko pero chaw ka kam ga trade na business ko oleu ya gani la mo da ong yung iba chno wa abcek ki hidupan mentang ini non tribal lewat ini tribal yang bila wa yang kami kontribusi yang kami sugi ya gini office ko tu sugi manga ko yang mencaci dan dapat ya gini record na office chamboro sikat tu mandiri leakage leak untuk musik untuk oke ko hewa ni daw mayo wala ga ginang chong hi yang gari jentia hi is and west jentia we kre lang ya go sugi gini professional tax ada we government servant, ada we businessman, ada we local driver taxi mah, local taxi, mani chamiwa, emi jingkerban wa, ubi wanra, nanti revenue council, maka mati di kamongan dewa, IM hegi jingkeruk pusat sekega. Ini tu jing percang yang igam ga department, wakam wa wanra ya ga. Stop iya ni ga leakage, tu urus katu kan busu. Jadi itu kini kebentar lagi jingnya lang iman go dokan ini nih gue no ada ya kan nih message lene ki decision yang iyo to na permi the notification wa kani to apply hawaro ki no na hawaro ki locality yang ichna go per wa ha po ga jurisdiction yang ga council yang ong i no i chim ki kile au e ki trade license yo immune we ko barsamen daga bor yung committee daga bor yung kachno au e won ko ni trading license da kata to ka buat benda ko khapat tu bida ya kalam ni bol we wom yi bre ka mo council wo ni kila ki na no wo ri em ni kam na no we should be sub ni trading license ko mi ma kata to benda ko ni kong benda ko ar di kalam ni benda di Benami ma di kani di chimkhia hai wo to wo follow up ki buru to man Benami jadi lada cami wa KIM wa citam takkan ke Benami a da kawali wan to ni benta yang kini ki migrants wa waro di migrants wa migrants worker ini pura register ni hak itu nom kita lagi definitely o khai ki mo lai ni chaka
desa langsung open dep ya kicing am kan Kiba da kani man ko kam go ha snom ni kalam ni sni churuk ko ye charge but itu ipor la kicing kerang ma itu agent ni ko council ne ba you ha snom to Kiba yo ya sanat ko desa langsung ne di daw im yo sai wo ni kre la ni churuk ne benta kai bet kan di desa langsung yang district tetap kicing kami ni